učenici uvijek isti. Ja nikad nisam imala posebnih problema. Pa kaže, zašto ti ne bi to lijepo na kompjuter? Ma nemoj da mi zuji svjetluca. Meni je gimnazija bila moj drugi dom. Gimnazija Nova Gradiška osnovana je 31. siječnja 1919. godine i evo slavimo 100 godina. Volimo reći da smo za jednu 100-godišnjakinju poprilično mlađahni, živahni i uspješni. Na sreću došla je ta promjena, jel? Kad sam ja prešao u gimnaziju, u Novogradišku gimnaziju i počeo predati svoj predmet i tu sam se ja preporodio. I to su bili najljepši trenuci u mom životu. Sama gimnazija, dakle i te stručne škole, što se tiče kemije, tada je nastala jedna prava revolucija. Kao što znate, kemija se sastoji i najzanimljivija u tom dijelu gdje ima taj eksperiment, jel? Ali tu se traži eksplozije neke, slično osobito u ratu kad su bile eksplozije, pa onda promjena boje, oni su indikatori, mijenjaš kao da si nekam, dakle, neki čarobnjak, uzmeš neku bezbojnu tekućinu pa malo samo nakreneš u stranu, ona ne iđe neku kap nečega što mijenja boje, promijeni se boje, oni se jel dive, kako se to, joj, to je divno. Par samo mjehurića stavi se u jednu zdjelicu i ja kažem, odi vam malo im pridrži. I on pridržava spalnu šibicu, a to prasne, tako njemu ispadno sve skupa, cijeli sat je miran, jel? Dali smo nekoliko gradonačelnika, mnogo liječnika, poznatih odvjetnika, mnogo poznatih ljudi pohađalo je ovu školu, poznati slikar Ferdinand Kulmer, naš književnik Ivo Štivičić, Milka Klarić, poznati redatelj Silvije Petranović i uostalom jedan od danas najuspješnijih i najpoznatijih naših književnika Miro Gavran, naš je učenik u književni život zakoračio je upravo iz gimnazije Nova Gradiška. Moram biti iskren, moja sjećanja na dane provedene u gimnaziji u Novoj Gradiški su iznimno ugodna, pozitivna. S radošću se sjećam i profesora svojih i školskih kolega. To je vrijeme bilo važno za mene i kao čovjeka koji ulazi u svijet književnosti. Prve radove sam objavio u školskom listu Glas mladih. Bio sam okružen ljudima koji čitaju, koji vole književnost. Ono sve što je Gradiška mogla pružiti bilo kome, pružila je meni dvostruko, tako da osjećam samo veliku zahvalnost i prema gimnaziji i prema tim vremenima i prema svemu onome što je meni značila gimnazija u budućnosti. Neka lijepa znanja, neka lijepa sjećanja sam ponio sa sobom i oni su na neki način ugrađeni i u moju literaturu, i u moje drame, i u moje komedije, i u knjige za djecu, i knjige za odrasle. Tako da sam sretan što, evo, Gimnazija Novi Gradiški slavi tih 100 godina. U tih 100 godina doista puno značajnih ljudi je prošlo kroz tu gimnaziju i svi mi koji smo imali zadovoljstvo biti učenici te gimnazije možemo samo veliku zahvalnost iskazati. Bilo je prekrasnih trenutaka u razredima, pametni i suosjećanja jednih prema drugima. Škola je uvijek ima dušu. Bez obzira koliko reformi bilo i koliko reformi prolazilo i prelazilo preko vas, nas i svih drugih generacija, škola je mjesto mladosti i radosti
i imat će dušu. Bila sam profesor matematike i nacrtne i mislim da sam od ovdje prisutnih kolega u ovoj zgradi gimnazije provela najviše vremena, počevši od 8 razreda gimnazije s prekidom 4 godine fakulteta i nastavkom od 63. do 2005. Što se tiče nastave, kad sam počela raditi, to je bilo vrijeme kad nije bilo literature, zbirki. To ste morali tražiti po svim mogućim, čak i stranim zemljama, da nešto imate za tu srednju školu. Učenici uvijek isti. Ja nikad nisam imala posebnih problema, bar ja tako mislim, i kad ih srećem, i oni mene i ja njih doživljavam sasvim normalno. Prema tome ja ne vidim nekakve razlike. Učenik je učenik. Ako bismo sada govorili o znanju nekom pa povukli paralelu sa ovom što vi znate nas. Danas gimnazija je uronjena, nažalost, u virtualnu stvarnost. Vi svi ovo kad govorite, ovo dnevnik, to je papir, to je fantastična stvar. Ovo je ljepota, to je smisao. To je miris papira. Ja knjigu koja od papira čitam na tavanu, u podrumu, u zahodu i u krevetu. Knjigu na ekranu koja trepere, koja drhće. Ona nema mirisa. To jest tekst, plavičasto svjetlucavi, ali on je virtualna stvarnost. On je ono vremeno što će biti. Sad gledajući ovaj imenik, prisjetila sam se svog prvog ulaska u razred. Ja sam ušla u učionicu, počela raditi kao apsolvent, nisam završila još fakultet, imala sam diplomskog nešto, par ispita i ušla sam u razred, toliko su mi se tresle ruke, ja sam tu trebala upisati sat, šta ću radit. Ja to nisam mogla ni otvoriti, olovka se sva tresla u ruci, ja sam na kraju zatvorila imenik i napravila se važna, kao ja ću to poslije zapisati, da učenici ne vide koliko se ja tresem. Ja se sjećam, mi smo bili tada srednjoškolski centar. Ja mislim da nema zanimanja koji je tad bio u školi u kojem ja nisam radila. A princip jezika je bio učenje jezika u skladu sa strukom koju učenik izučava. Pa sam ja tako sa krojačima šivala pregače, sa mehaničarima učila dvotaktne, četverotaktne motore, sa električarima učila transformatore. Škola smo koja se diči, dakle, značajnom tradicijom. Uvažavajući tradiciju, promišljamo o našoj budućnosti. Ekoškola smo jedna od prvih škola koje su uopće ušle u ekoprojekt Ekoškola, tako da smo danas stekli status dijamantne ekoškole i to je trajan status, više ga ne moramo obnavljati. Došla sam kao profesor geografije, a kroz radni vijek sam predavala tako jedno 10-ak predmeta. Pa su onda rekli kao enciklopedista. Kao što je već poznato da jedno vrijeme gimnazija je bila u stanju mirovanja, onda smo mi rekli da je otišla u mirovinu, ali sva sreća da nije otišla u mirovinu. To je bilo vrijeme takozvane šuvarijade, to je bio srednjoškolski centar.
u kojem se onda našlo jako puno raznoraznih predmeta. Moj rad u gimnaziji je bio prilično turbulentan, da se tako nazovem. Jel? Ja sam bila jako zadovoljna jer meni je gimnazija bila moj drugi dom. Mi smo škola koja provodi Erasmus projekte i kao takva škola prepoznati smo u ministarstvu jer su nas uključili u eksperimentalnu kurikularnu reformu Škola za život. Dakle, jedna od 26 srednjih škola i jedna od 5 gimnazija koje u tom projektu sudjeluju. Uvijek sam govorila bit ću učiteljica i eto učiteljica sam i bila i dan danas uvijek nešto volim poučavati i voljela sam rad s učenicima. Jedan dio mog radnog vijeka provela sam kao ravnateljica ove škole, što je također bio jedan veliki izazov za mene kao nastavnicu i osobito jer je došao u vrijeme neposredno nakon rata, kad je naša škola bila pogođena sa 3-4 pogodka i kad smo imali ampere i lavore u ovoj učionici iznad i kad je kiša padala, pa smo to skupljali. I tako smo, eto, zajedno s učenicima, profesori zajedno s učenicima, sa roditeljima izgrađivali ovu školu. Ubrzano se moderniziramo, hvatamo korak s tehnološkim napretkom. Ušli smo u program e-škole, što će značiti da ćemo tehnološki biti IKT tehnologijom biti itekako opremljeni, a trenutno tražimo, izrađujemo kurikul za jedno od zanimanja koje će se tek u budućnosti pojaviti. Dakle, budućnost je tu, ona dolazi, mi smo za tu budućnost itekako spremni i mi i naši učenici.